Салом алейкум дӯстони азиз, созе назен духтарако, магазини Фаришта омадем бо ам қадвойка киртои хушро вардай марҳамат. Ҳамаш Туркияй, ина каседа дар корай биёин. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 9-12 магазин, ряди магазинои шишагӣ, магазини Фаришта. Аксияи беҳтарин рафтеста духтарако, дер накунен. Хулас ҳозир мегзарем ба қисми борои аксиони, баъд бо новинкаҳо. Чанд сомонино? Ина нигоҳ кунен 400 сомоно, ҳозир 300 сомон шидага. Ина пуштагам бинен чӣ хел хушрӯай. Ина ин моделиш бо 250 сомон шидага, танадам бо аҷоиб хушрӯ места бинен. Аҷоиб нигоҳ кунен 250 сомон. Ана ин моделиш чанд сомон? Ин моделиш ҳозир аксия кардангем балшмерка 250 сомон. Ин салом бонувони азиз, имрӯз маоши худро аз компания бонуфузи Фабелек ба даст овардам. Шумо мехоҳед ки мисли ман дар хона нишаста соҳиби инчунин маош шавед ва соҳиби ҷойи кори хуб башед. пас марҳамат, ҳамроҳи мо кору фаъолият кунед. Бонувони азиз, дар ширкати Фабелек кор кардан на он қадар душвор аст. танҳо корро аз худ кардан дар кор ва корро омӯхтантон дар кор меҳри худатонро мондан дар кор, яъне дӯст доштантон дар кор. агар шумо кори худро дӯст доред, инчунин маошое ки дар даст ман дорам шумодам насиб хоҳад гашт. бонувони азиз, ҳар як зан мехоҳад ки зиндагии худ яъне хубтару беҳтар бошад. яъне дар хона нишаста мо ҳам маоши хуба даст орему, ҳам фарзандони хурдсоли худро нигоҳубин кунем, тарбияти нағз диҳем, яъне ба воя расонем фарзандони худамонро. пас марҳамат, шумо метавонед ки дар ширкати бонуфузи Фабелек ҳамроҳи мо кору фаъолият кунед. бонувони азиз, касоне ки дар ширкати Фабелек ҳамроҳи мо кору фаъолият мекунанд, дар командаи мо директор мебурояд, инчунин ангуштарини тилло аз тарафи мо тӯҳфа дода мешавад. пас касоне ки мехоҳанд ки кору фаъолият карда ва маоши хуб, ҷойи кори хуб ба даст оранд, инчунин тӯҳфа ҳам насибашон гардад, шитобед. дар командаи худамон ҳар яктаи шуморо интизор ҳастем. дел аксия шидагиай диден, размерои балшмерка дорад 250 сомон. киртош ҳамаш хушрӯай турки тоза якум сорт. иёш чи? Иям ҳозир 300 сомон гирен шарпаҷон. 450 сомон. 450 сомон ҳозир 300 сомон шид. нигоҳ кунен, кирто 250-300 сом шидагай, киртое ки 400-450 сомон буд. ана моделое ки пушидагиан диден, чанд сомон ино? ин ҳозир аксия кати 280 сомон кадаги. ем пуштагишона? аксияда 280 сомон. ана дигариш бошад 250 сомон. нигоҳ кунен духтарако, размеро ҳастай, расветко ҳастай. барои маълумоти бештар бо метавонен хичонда бинависен, рақамошон ҳаст. ина диден ази инаи ранги ҷинсивишам хушрӯа. материалоштам гап нест, беҳад материалошон фасонакай марҳамат. метавонен ки бо ҳамроҳи хичон ҳам суҳбат шавед. духтарако нигоҳ кунен, ана ин моделшам аҷоиб хушрӯчаяй. 200 чанд сум шидагай? 280 сомон кардаган, беҳад фасон меиста. духтара қад баландай, нигоҳ кунен. ина марҳамат, каседа дар корай метавонен дархост кунен, ду расветкаи фасониш ҳастай. ана баъд бо духтарако ҳастай, ана ин модел. и чанд сумай? ина аксия шидагиай 280 сомон. ино 450 сума будана? 280 сомон шид. ина марҳамат духтарако, модел бисёр омадагай. оз дига моделошам нишон метиҳам. и қаиш хушрӯая, аҷоиб. ина ин фасон беҳад хушрӯ. иш чанд сум боша? ино аксия шудагиан 450 будан 300 сомонӣ шудагиан. ина 450 сомона ҳозир 300 сомон шидагай. дар ҳақиқат ҳам айпеш духтаро беҳади бад, ҳам материалаш хушрӯвай, ҳам фасон шабинен. охи қа хушрӯ. и то чандаи размерош? ай 38 то 46 будай, тақрибан то 52-54 мешава. ина марҳамат, метавонен. ина диден духтаро, ҳатман биён аз номи канали мо гап занен. 280 сомон да метиҳантона. ана баъдана ин моделшам хушрӯвай, қамулоимака. и чанд сумай? Ёрам аксия шудагиан. аҳа. ин модел шакадагием. ин ай моделиш 300 сомон, анаиш 250 сомон. ози ай дигар расветкашам нишон метиҳам. 250 сомон. танангиш 250 сомон. ира бинен.
250 هم خشرو ماتریالشم خچم اینا راسویتکوش ببینید دخترو منه دیدین عجیب خشرو 250 سومون مدلای بهترین دخترکا بو بیاین خطون تماشا کرده بینین ایشام خشرو ایقا کرتوی فاسون آورده فرشته دخترکا بیاین ایره بینین اینوش با 300 سومونی کردین مرامت میتونید از این مدلای هم خریداری کنین بزاری کاروان جای فرشته طرفی تیلو بازار نهم دروازه مگزینی رقمی 6 ملیک شوپ دخترکای خوشرو پاپلینای فاسونی ترکی هم آوردگی مدلای نوینکا بعد با عکسش دیگه نه اینو را چندی کردین؟ همشون 280 سومون بوده گازیار اما 230 دادسته من نگاه کنین دخترکا 230 سومون پاپلینی ترکی به حد خشروای این استیلوش بین دخترکا خچون پوشیدگیان این اوزی با دیگر مدلوش هم نشان میتین بینین هم رنگوشون فاسونای هم مدلکوشون خشروای کسی در کره دخترو میتونن یا بیاین پیش بینن خطون یا که نویسن شد از تفکتون میکنه یا چند سمای ایورم همین نرخه 230 شده من نگاه کنین این مدلم خشروای دیدن تنده 230 سومون عجایب فاسونک اینا رسویت که خوش کدامش در کار میشه دخترو ایش ما همی یک سکرین شات کردن و روان کردن از اینو دست تفکه نمودن مرحمت رزمیرو هسته اینا همه رزمیرو را میوبین دخترکو اینا پاپلینکو در کارتون باشه نویسین چونه اینا هم خشروان گلوش ایش چند سمای ایشام 230 سومون شدگی اکسه اینا این مدلوی هم اکسه دا 230 سومون شدگیان عجایب خشروای ای پاپلینو هم رسویت کوش بینین هم دختوش بینین دخترو هم فاسون بینین چه خشرو چند ایش چند سمایان ایناش 300 سومون بودن از 250 اینا 300 سومون ها باشه هازی 250 سومون شد این 300 سومون وایش کتی بود اکسا کتی بود خودش نرخ اصلی اینا 450 سومون های هازی باشه 200 چند 250 کردن ایوش هم 250 من این مدلوی هم 250 سومون مرحمت کدامش در کرایتون دخترو سکرینشوت کرده پرتوین دارم شما دست افکا میکنن اینا یا هم همیخه 250 سومون همیخه زیبنده همیخه خوش رو دخترکو با بیاین خطون یک مرتبه ای پیش تماشا کنن باوری دارو محقولتون میشوه اینا این مدلوش هم دیدن فاسونوش چه خوشروی رسویت کوش همش خوشروی همش باگاتی دخترکو اینا کادو میده در کره پیش فرشته بیاین باوری دارو محقولتون میشوه استاندارد نیای نرخش چنده؟ من هم مدلم 250 سومون کردن خلاص اینا گرانجوز نه اکسیا اینو را اکسیش کتی 250 ویدیو کردگی بدیم لیکن نرخ اصلیش 400 سومون های هازی باشه 200 سومون کردن شه اینا دخترها کرتره بینن چه تنده فاسون میسته خلاصه در کارتون باشه میتونید از این مدلو انتخاب کنن دست تفکتون میکنن ایقه بای رنگا کش خشروه رنگاشون در حقیقت هم فاسون منه پاپلیناشون ای پیش هم خشروه دخترها باوری دارو معقولتون میشه حتما بیاین با ای پیش تماشا کنین دختون اینا 200 سومون نرخ بهترین پاپلینای دختگی تیاری ترکی 200 سومونه اینا دخترکو در کارتون باشه حتما مگزینی فرشته بیاین انا این مدلکوش هم خشروه ایوش چند سوم بودیان و ایوش هم دخترو 200 سومون کردیان ایره بینین چه خشروه ای پاپلینا هیچی نمیشون شوشته میپوشن به حد با مدلکوشون خشروه منه خواهن از این میگیرین خواهن از اینش میگیرین خلاص کدومش در کارایتونه همین سکرین شات کنین پرتوین شما دست تفکه میکنن یا که خطون بیاین های پیش تماشا کنین انا بعد هست اینای مدلو اها انا ایویا مدلوی هم 400 سمایه هازی 250 سومونی کردن لیکن یک تایی موندگی های دخترکو راست چطور گیرین اینا در کارتون باشه بیاین دیدین تا 230 سومون هم درست گیره از میروتون میتین من مرحمت بیاین با ای پیش تماشا کنین
фирмаи кадо беҳад хушрӯ оригинал иноямо 200 сомонӣ дадестем. اینا دیدن фирмаи کادو 200 сомон. беҳад материали хуб аст. عجیب خوش رو دیدن. از اینا میتونن که انتخاب کنن. 200 سومون دخترکا کرتای پاپلیناشون همش خوش رو باور کنن. ایشایش فسونه، ایشایش فسونه. اینا کرتا رو باشکاره دیدن. یا چند میشیدن؟ من عکس 230 سومون. رسوت کو به حد بسیاره. اینا میتونن که با انتخاب کنن. دیدن دخترکا کدامش در کارایتونه رقمشون هست یا بیاین دخترو یا اینکه نویسنشونه دستافکتون میکنن کرتا رو باشکا یا یمی قفصون یا شبام نرخه اینا گلوشه دیدن ایشه 18 فسونه ایشه 18 فسونه 230 سومون دخترای مدل بیننی قا خوش رو وای باور کنین چند تا رسویدکاش اومدگی او دفعه شما اومده بود در او تمام شد این علاقه با کمشمون اسپید کنین نرخشون چند میوره اینا 350 سومون بودن حاضر 300 سومون شدگی باور کنین که عجایبات خوش رو وای هم آدم زیب هم استیلی فاسون تورецکی تازه کسی در کورای نمی اسکرین شات کنین پرتاین در او دستافکتون میکنن یا کی بیاین دخترها ای پیش خودتون بینین یا چند سمای 230 سومون دیدن دخترها اسپید کنن ایش 18 خشروی ایش 18 خشروی مدلای فرشته همش خشروان انا ای تورецکی تازه عکسش دیگه نگاه کنن چه خشروچه تنده ای چند سمای 250 سومون من میتوانین از اینم انتخاب کنین ایروبین ماتریالش یا نمود فاسون ای که این مرامت میتوانین با خودتون اومده بینین 500 سومونه کرتای ویچرنی را دخترو 250 یا 300 300 سومون عکس 300 سومون کردن 550 سومونه را من ایرم هم خیر 600 هم کم نبود علمی ویو این مدلو نگاه کنن حاضی چه ارزان شد 350 سومون رنگوش هم خوش رو و استیلوش هم فسونای دخترو نرخوش هم نرخوی خوبای او سپید کنن ارزان 400 سومون میتیم ازیر ایره دیدن دخترکو امی سفیدکو را بسیار میپرسن دیدن نرخش ارزان کردن او سپید کنن اینا کسی در کورای بیاین مگزینی فرشته یا کی درخواست کنین دستافکتون کنن انا این مدل 350 میتین دیدن این مدل هم فسونی بدای خلاص همش خوش روی همش نرخوشون خوبای اینا کسی کرتای ترکی میخواست پیش فرشته بیاین این ایش 450 منه مرامت ایش 18 خوش روی ایش 18 خوش روی انا این دو مدل یک تای موندگی چندی کردگی؟ روباشکا 300 سومون پلاتیا 350 اینه روباشکا 300 سومون ترکی پلاتیاش چند سوم؟ 350 سومون بیننده چه خوش رو نرخ دسترس ای نرخ 600 سومون را 300 سومون کردن بله 600 سومونی ترکی بود حاضی باشه 300 سومون کردن اینه یا خوش رو لیونی تورецکی دخترکا یورا چند کردن؟ عکس 250 سومون عکس 250 سومون کردگن مرحمت میتوانید از اینم انتخاب کنن 180 سومون اینه مدل باشه 180 سومون کردن خلاص کرتوش همش خوش روی اهمیت داشته باشند دخترو فقط ترکی فقط اینم خیلی برای نوینکه همش در جای فرشته 150 سومون دویکای پاپلین دخترکو 150 سومون عکس شدگی دیدن چه رسویت کوش بخشو چای 150 سومون از زمین نرخ دختش میقای انا کرتوش هم رسویت کوش فاسونای هم ماتریالش هم فاسون شبینن چه خشو چای 150 سومونه خوشروگی شدیدن دخترکو اسپید کنن عکسای بهترین رفته استای 150 سومون بعد انا میخه کرتوی ویشیفکادوری تورецکی اینو 300 سوم بود حاضی 150 سومون شدگی مدل بسیارای اینا مرامت میتوانند از اینو گیرن ایره بینن چه خوشروی ایش 18 فاسونه ایش 18 فاسون همش 150 سومونی کردن بیاین با خودتون ای پیش تماشا کنن
این مدلش هم 150 سومونه. پاپلینش بلمندویه تورецکی تازه شوشته میپوشن دخترکا هیچی نمیشوه. مرامت این استیلوش ببینین با چه خوشروچای من همش فسونک همش خوشرو با بیاین خطون دخترا با نخستر میشوه. مدلو را به حضور تماشا کرده میتونین که انتخاب کنین. 180 سومون کدگیم акция. انا یا 180 سومون شد. دو تا رسویدکای سیاه و سبزی تلخبرگ هر دشم رسویدکای خوشرو منه دیدین انا کرتوش خوشروی با این کرتو چندی شدن 180 سومون رسویدکاش بیدن چه ساچنی خوشروی 180 سومون کرده نه 250 بود هازی اینو 180 سومونیش دگی خلاص دخترکو اینا کدومش در کورایتون اسکرین شات کرده پرتوین در برده رسوننتونه انا بعد دخترکو نگاه کنین چه دویکای فسون اومده عجیب خوش رو از اینا چند رسویدکای تا آخر تماشا کنین نشون میتیم یا چند سومن اینا 450 سومن بودن 400 سومنی شدن انا 4 رنگ داره این مدل دفعه به هر خوش رو مثل فیستاشکوی темно-синий бежевый سیاه داره یا هم вечерний вариант هم классический вариант نگاه کنین تنده چه خوش رو بعد انا یوبکا کوفته ها آوردگیم بسیار نمود یوبکا داریم بسیار نمود کوفته های ترکی داریم به هر شروع میستند دفعه طلبه ها دفعه استودنت‌ها دخترو یوبکا 160 سومونی انا کوفته باشه 150 سومون سر میشه و به حد فسونک این چونین هست انا این مدل یم خوش رو ای 500 سوم با تازه 450 سومون شدگیه منه یم دویکای 4-5 تا رسویدکا داره 5 رسویدکای خوش روی بعد خلاص اینا در کارتون باشه از اینا میتونن انتخاب کنن بعد ایرا نگاه کنن دخترو چه مدلای فسونی ویچرنی پلاتیا اومده یا چند سومن شروعی دیدین 3 رنگ داره یا 650 سومن بودن 550 سومن در میتیم به هر شروع میستن این ویچرنی همون که هزار چند بوده؟ 1.5 هزار بود یا رازیمو اکسا کردگیم 900 سومون ده متیم 850 900 سومون اینا نگاه کنین دخترو این مدلمون همش نو آمدگی 400 این مدلو 350 سومون 300 سومون میشد اینا 450 سومونی بود 400 سومون میشد مدل بولانگی همشون 450 سومونی 350 سومون هم داره 400 سومون هم داره بالا داره انا بعد نگاه کنید این ای پلاتیوشون هم به حد خوشروی دخترو مرحمت از این مدل هم میتونید انتخاب کنین عجایب نازک هم دخترش هم خودش نگاه کنید دخترو ایشایش دفعه ایشایش دفعه انا بعد با هست این ای کرتو 350 سومون بود یا 300 سومون اکتر شده گم به حد خوشروان این مدل ایران داره از این نخه فیالت فیشم هست نگاه کنیم فیالت فیشم چه خوش رو چای انا هسته این چونین ارگانزا بعد نخه سفیدکو 450 سومه بله من نگاه کنین دخترو چه مدلکای خوش رو بعد این ارگانزا ها من پفتور شدن کلینتا بسیار زکاس کردن پفتور شدن یا 600 سومون ارگانزا را ما 450 سومونی دادستیم 3 رنگ داره انا این رنگش هم هست من این مدلش هم هست دخترکو بینین چه خوش روی خلاصه همش نوینکه یارم 450 سومونه بودن 400 سومون شدن بعد ای گاروش هم دو مدل داره یارم 400 سومون شدن انا بعد دخترکو نگاه کنین جنساویشون چه خوش رو چه این هم دو مدل داره ای چند سمه اینا 450 سومون 450 سومون دو مدل این چونین جکارده های ترکی رسویدکا داره یا 600 سومون 550 سومون میفروختم حاجی اکسیا کردگیم 400 سومون شده این اکسیا 400 سومونی رسویدکا به حد رسویدکای خوش رو مرامت میتونید از اینو هم انتخاب کنین ایرا ببینین خو چه فسون چاین فسونی بعد کدومش در کره مغازین فرشته حتما بیاین اینا یه مدل نوینکه ای چند سمای اینا 400 سومون عکس شدن یازیر اینا 400 سومون برندوی انا بعد هست انا این مدل ای هم همه قفسونه دخترو ماتریال شای پیش عجایبات خوش رو ای چند سوم منه رنگوش دیدین چقدر رسویدکا داره
بعد دخترکو дариҷа инчунин ҳастай туничкоҳову двойкоҳои турецки ози модель даям нишон метиҳам танада я намуд хушрӯй материалошон аҷоиб бо фасонакай нигоҳ кунен ина и вайшай туничкаш туничкаш чанд смай И туникаш худаш. Тунико 220 сомон. тунико 220 сомон 250 сомон инам хеле нархояй ина расветкоша бинен фасоноша бинен бурукҳои ба 200 сомон ина ёш 200 сомон аксияда духтаро медонен чи иҷада шумо метавонен ки бо бурукҳои ҷудогона доран гирен двойка мешава бо доран двойкаҳои тайёр марама духтаро интихоба бинен чи хел бисёрай ҳатман нависен чизе ки намефаҳмен нависен ина двойкаҳо ҳастай ина и тарафа бинен ҳамаш двойкаҳои хушрӯй намериади боло ҳамаш двойкаяй диден чихе двойкаҳои фасонаи двойкаҳотон ай чанд сум сар мешавад Двойкомон ай 250 сомон аксакати сар мешавад турецки ҳамашон диден аз 250 сомон шумо метавонен дар ане магазини фаришта двойкаҳои туркӣ пайдо кунен хулас биёен бо ай пеш тамошо кунен интихоби хеле зебояй таро нигоҳ кунед ана михе кофтаҳои фасони хушрӯ овардаги ай фаришта ира бинен охи чихе хушрӯ ҷудогона гуфтем шумода нишон тем арганзаи материалш нигоҳ кунед чихе фасон меистад анада нархиш чанд ай кофта Кофта 250 сомон. ина ин моделош 250 сомон ай то охира тамошо кунен расветкои беҳад хушрӯ дора ва ира бинен ин металликора диден ё чанд сомон ина ин моделош бошад 200 сомон марҳамат биёен модел бисёрай ё чанд сомон инора 220 будан ози арзон кадагием 180 сомон ина 220 сомон ё ҳозир 180 сомон штагай дарозакай бурукати юбкакати мепуши и чанд сом иам 180 сомон мана размерашон стандартай духтаро ина ин моделакора бинани қахшу чанд ё чанд сомон ина ози арзон кадагием 230 сомон ина 230 сомон ҳамаш рубашкаҳо туркиян духтаро баъд ин хе юбкаҳои дарози хушрӯам дора шумо метавонен инора комплект карда пушен духтарако Юбкаам дорем юбка барои ина ин рубашка чанд сомон 180 сомон ина ин моделорам 180 сомон кардагиян рубашкара бинен чихе бисёра иҷада иҷа марамат метавонен тамошо кунен интихоб кунен ё чанд сомон инора озир ин моделша 150 сомон кадагием арзон иша 180 сомон мана 150 180 сомон рубашкаҳо ҳамаш туркия духтарако ина шушта мепушан ҳичи намешава беҳад сифатҳои хуб дора мана ин расветкаошай бинен расветкаош вариантҳои классика мепурсан ина вариантҳои классика беҳад бисёрай да фаришта мана аҷоиб хушрӯ ҳатман биёен бо хутонай пеш бинен ина сиёшам будай диден 150 сомони ҳама турки ина ё ҳамаш 150 сомон диден ишаишта хушрӯвай 150 сомонӣ ина расветкаҳои хушрӯ 150 кадомеша мегирен 150 сомон мана бирӯзашам ҳастай диден бирӯзашам чихе хушрӯвай онау коричневишам ҳастай хушрӯвай фиолетови хулас ҳамаи ранго ҳаст 150 сомон рубашкаҳои тоза турецки ана вай сафеди пуштиш дарозам ҳастай бо ана и ба ҳаст ина модела бинен и чанд сомон ози ино дарозан расветкош омадагияй 230 сомон кадагием ина нигоҳ кунен и джинсови болопушаш алоҳида и кофтичка алоҳида агар ки хоҳанд якҷоям ҷинсиш чанда ин джинс худаш аксакати 150 ира мо комплект карда барои клиентҳо нишон метиҳем ки анамихе мешавад кофтичка диден инами ҷинсҳо 150 сом кофтаҳои дароз чи кофтаи дароз 230 сомон 230 сомон дарози туничкаян хулас хушрӯан духтаро расветкаошам хеле зиёдай баъд бо юбкаҳо ҳаста кофтичкаи арганзаи хушрӯ оварда ё чанд сомон инора озир 220 сомон то 200 сомон метиҳем да клиентҳои шумо 220 сомон то 200 сомона метиҳан ина марамат метавонен аз ишам интихоб кунен духтарако чӣ гуфтаниём нуқтаи савдои фаришта дар бозори корвонай тарафи тиллобозор 9 дарвоза 6 магазин мана биёен бо пеш бинен ряди магазинҳои шишагӣ ина нигоҳ кунен кофтара бинен кати юбка чихе хушрӯвай дар модел мана аз и чандта ранг дора ира бо метавонен миёнша римишо кунен стилиш дига меша аҷоиб хушрӯ марҳамат юбкаошонам интихобуш бисёрай чандия юбкао
юбкамон 150 сомон да клиентای شما. اینا نگاه کنه یوبکا از 150 سومون سر می شود. الان خودم پوشیدگی این رنگش هم هست. یا چند تومان؟ اینا 180 تومان. اینه مدلش 180 تومان. رنگاش هم هست. من نگاه کنین چه فسون. الان پختگی لیون هست. تیگرو رسپیدکاش. تیگرو و رسپیدکاش بسیار داره. یوبکا هم بسیاره دخترکو کوفته هم به حد بسیاره. مرامت بیاین با آیپش تماشا کنین باوری دارو معقولتون میشه و همین قبورای خوشرو آوردگی فرشته همش خوشرو همش فصل ارگانزا یوبکا کوفته آوردگیم. آها این چند تومان؟ به حد خوشروی 650 سومون بود یارمو 550 سومون دمیتیم. سه رنگ داره، رنگ سیاه داره، سفید داره. از یک بار نشونتیم شما با سه رنگ داره دخترکو نگاه کنین چه رنگای خوشرو داره. خواهن ادیل نمیپشن خواهن دویچکا دیگر رو باشکاشم یا بار دیگه نرخش 550 سومون 550 سومون اینه مرامت تورецکی تازه دویکا مرامت بعد کرتای جینس آوردگن دخترا کرتای جینس هم میپرسن مرامت به حد خوشرو نرخشون چند تومان؟ یا 750 سومون بودن اگر گیرن 650 میشه. من تورецکی 750 سومون بود حاضی 650 سومون کردگن. خلاص اکسای بهترین جنسای اوریجینال یا به حد بالا هم بالا پوشیده میشن هم کرتا بریم پوشیده میشن. خلاص دخترکو اکسای بهترین نوینکای فسون همش در مغازین ملیک شاپ بازار کاروان طرف تیلو بازار نهم دروازه ششم مغازین بیاین با پیش برو را بینین باوری دارو معقولتون میشه.